Hello? Hello, Truthy. Anzi, hello, Super Truthy. Għawdi miex tisma? Qed tisma xi diska naħseb? Kemm sabiħa di li qed tisma? Hello! Hello! Sorry, mandunajċ ma li bdejna. Intlift fid-diska. Taf kem toġobni. Ma jimpurtax, Truthy. Anka li ta' veru ġbitni. Peace, love u joy bdaw ikantaw imma hemm xi ħaġa nieqsa. Ana ma nistax niftakar. Peace, love, joy, Hope, tama. Peace, love, joy and hope. Yeah! Taf li jien meta nara farfet ifakkarni ħafna fil-kelma hope tama. Mela, il-farfett għalekkum semmi? Taf għaliex? Le, ma nafx għaliex. Imma hekk. Meta nara farfett inkun ferħana u ninsa fl-affarijiet li jkunu qed idejquni, jew li nkun qed naqta' qalbi minnhom, jew li nkun forsi qed nibża minnhom bħal l-eżamijiet. Brava, hekk iridna Ġesu, niffukaw fuq is-sabiħ. Mela, ejja naraw storja flimkien ta' kif għamel Stuntman, illi filli kien ħażin, filli beda jirnexxielu jkollu t-tama. Hey, Stan the Stuntman here with nerves of steel. Oh, hi everybody. Stan the Stuntman here with this month's big idea of hope. Believing something good can come out of something bad. Although I must tell you right now, I don't feel like I have any hope. Excuse me. Sorry. You see, my best friend, Mr. Wigglebottoms, he's a caterpillar, and, well, him and I we've done it all together. Mr. Wigglebottoms was the best. The color this month is light blue. The same color as Mr. Wigglebottom's eyes. This is harder than I thought. Now Mr. Wigglebottoms is inside this casket I made him. I'm gonna miss him terribly. Do you mind if I just gotta see him one more time? Okay, I'm just gonna... Mr. Wigglebottoms? Mr. Wigglebottoms, he's gone! Mr. Wigglebottoms, where did he go? I can't believe someone took him. I mean, he was just a caterpillar all fuzzy. But wait, what is that? What? Oh, look at the, wait a second, I recognize those light blue eyes anywhere. Mr. Wigglebottoms become a butterfly. Oh. And the irony is, this month's animal is a butterfly. Did you hear that, Mr. Wigglebottoms? You're the animal of the month. Oh, fly, Mr. Wigglebottoms, fly. I can feel the hope now. That's right, believing something good can come out of something bad. I'll see you guys next time. Bye, Mr. Wigglebottoms. Wow! Believing something good can come out from something bad. Filli caterpillar li jista' jittikel minn xi għasfur. Imbagħad jispiċċa ġo kokun li ma jistax jiċċaqlaq. Imbagħad jispiċċa f'xi ħaġa sabiħa immens farfett.
kollu kuluri u dizinji. Mamma mia, xieġmilux! Ara kemm għandna l-fejn kunu ferħanin u t-tama tagħna trid tkun dejjem falla. Ara kemm ħaħsib lil kulħadd. Truthy, inti x'in it-tama tiegħek bħalissa? It-tama tiegħi hi li tfal li qed jarawna jagħtu gost jitalmu fuq Ġesu u tiegħek. Tiegħi li jieħdu gost jitalmu fuq Ġesu u li jwettquh fil-ħajja tagħhom. Truthy, qabel ma nkomplu, tix nistaqsu l-tfal li qed jarawna mistoqsija. What is your hope? Jee! Iva! Mela tfal, għandkom 5 minuti ċans biex taħsbu what is your hope. Anki t-teachers ta' jgħidu x'in it-tama tagħhom. Tfal, kemm tifilħu tgħidu x'in it-tama ejdu ħalli jkollkom lista twila. Tlaqna Mr. Timer, fidejk.
daw il-5 minuti? Taf li għadni naħseb fuq il-farfet. Ara kemm jaf jistenna l-caterpillar u ma jaqtax qalbu. Filli qisu xi ħaġa kera. U filli ġiet xi ħaġa sabiħa. Kemm trid paċenzja. Imma rridu nitalmu nistennew. Ħafna u ħafna paċenzja. Tafx qed tfakkarni? Darba il-ħabib tiegħi Roby kien għadu ma tallimx jaf jistenna. Mela x'ġaralu? Ħanidlek x'ġaralu. Mela darba. Minix kapaċi nistenna. Roby, toċ tajtek, jaħasra, għax mus sewa. Obdi ja Roby, l-nana bus. Kara, għamin ġej. Għaw tsejju ġozi! Kif int? Ej, ara nanna buz, fin-nofs tafak ma daw iż-żewġ imqarbin. Eżatt, jien qattawn. Ħalli żgur joqogħdu bil-għaqal. Għalek inħobba jiena l-nanna buz, f'kulħadd taħseb. Ara l-lum, żewġ marshmallows ġib tara waħda arranġo u waħda ar-Roby. Ħanħallihom qudiemek nanna buz. Leta, mux qoddimna, jena Nikola. Roby, bil-għaqal, tallem isma kollox. Obdi ja Roby, l-nana bus. Għax jiswilek. Ħallejni ta' aranġo, dejjem ta' best fil-nofs int. Għax inħobbok. Komplu isimaw li tsiju ġozin. Mela, ħankompli. Tistaw tikluha issa u tista' tistennew. Imma ftakru, min jistenna, jitenna, issa fidejkom, narakom dal-waqt. Boy, kem tidher tajba. So bdejt ngħid l-ewwel m'għandix kapaċi nistenna. Kem tidher tajba. Kemm inħobbhom il-marshmallows? Irrid nistenna. Kif għal nistenna? Jekk nistennew, nitennew. Imma naf! Ipprova toċ taħseb fuqa. Diffiċli li ma naħseb fuq il-marshmallows. Inħobbhom wisq. Ma nafx nistenna l-marshmallows. Taħsibx. Kif tista' ma naħsebx fuqhom? Għaddi qudiem għajnejja. Mela għala għajnejk. Sten. Ma taħdimx. Għalix, xġara issa. Għaġasa, qed inxommhom. Mela, zomlu mnieħru, nanna buz. Le, għax ma kunx nista' nifs. Mela please, iqaf ħares lehom. U tagħtix kasom, injorhom. Ma sibx li taħdem. Għalix, Qed ikellmuni. Xiex, mela l-marshmallows ikellmuk. Iva, ikellmuni. Qed jgħiduli. Kulni issa. Kemm kont fast? Tajba l-marshmallow? Iva da, ħafna. ma stennejċ. Jina mort inġibilkom marshmallows saħrajn. Isbaħ ukoll u naħseb jidru li huma it-tiem ukoll. Amman, qed nara li waħda niesa. Xi ħadd jaqgħu kiel tiegħu. Muslim. Mhux jien. Min kiela, jgħid il-verità mal-ewwel. Jien kilta. Sorry li ktibt. U sorry li ma stennejċ. Ma jimpurtax. Jien qedtilkom, jew tiklihom issa, jew inkella tistennew. Qed nara li inti tiegħek Roby ħatta kilta, allura issa li fadal
Jixraq li joħodhom ranġo, nusek, ara kemm huma sbieħ. Grazzi, Tiegħek ranġo. grazzi ħafna. Kont naf li meta tistenna taqla rigali sbieħ. Roby, ma stennejtx. Boy, mis nistennejt. Imma, mux għalaqta qalbi. Le, ma tarax. Ibqa tama li ħajirnexxilek. U żgur li ma taqtax qalbek. U għad terġa' tarani u tgħidli illi iva tallimt illi għandi nistenna u tkun ferħan li rnexxielek. Tfal, il-kelma hope, tama, tfakkarni fil-gravity, gravità. Sir Isaac Newton kien jgħid what goes up must come down. Atteraw tfal dan il-ballun, ara jekk nitfaw il-fuq. Vjaġġa jiġi. Wara, vjaġġa jiġi. Ma ġiex, imma nibqa' nistenna, għax dik hija t-tama hu. Tibqa' tistenna, xi darba jiġi. Tfal m'għandniex nagħtaw qalbna. Jesus will make you brave. He is with us and not against us. Ciao tfal, it's you Josie. Let's get to it. Maybe we can do it. Yet. Let's get to it. Maybe we can do it. Yet. It may be hard, but if I work tough and keep on going, pretty soon, sure enough, I should be able to say, hooray! I can do it. Ooh. Should I give up or keep on going? Whenever something's tricky, my mind starts growing. Each time I fail, I discover something new. So I better keep on trying, 'cause I'm learning when I do. Let's get to it. Maybe we can do it. Yeah. Let's get to it. Maybe we can do it. Yeah. It may be hard, but if I work tough and keep on going, pretty soon, sure enough, I should be able to say, hooray! I can do it. Ooh. Should I give up or change my mindset? The more that I practice, the better I get. The choice is yours, no one can do it but you. So you'd better just get started shouting, I will see it through. Let's get to it, maybe we can do it. Yet. Let's get to it, maybe we can do it. Yet. It may be hard, but if I work tough and keep on going, pretty soon, sure enough, I should be able to say, hooray! I can do it. I can do it. U x'talima tagħna it-tiju Josie Truthy. Ibqa' ftakara ta' din. Mela, U dak ukoll Roby xkull waħda. Innotajt int xi ħaġa. le, xiex? Li vera Roby ja ħasra ma kienx jaf jistenna. Imma ra kemm talmu nies minna din l-istorja. Għalhekk ma trid taqta' qalbek qatt. Ekku. Issa kif baqa' Roby? Kemm sar bravu! Issa, mhux talli ma tallimx jistenna. Imma joqgħod jgħidilna bi dispak. Issa ħej, bi dispark. Kemm sar bravu Roby? Oh
Le, di spark. Int nispera li taf kif tista' tkun spark ox. Naf u ma nafx. Qatt ma fimt xirrit jgħid biha Roby. Bidi spark. Dejjem ħassejtni isni il-mitlufa. Għax isu kulħadd jifmu imma jien le. Issa sew, u qed tħossok mitlufa? Iva, Mela bħal parabola tan-naġa l-mitlufa? taf li dik tatini s-saħħa meta niftakar fija jien. Wow! Super Truthy inti! Sewa ngħidlek? Nista' please narawa flimkien ħalli tatini kuraġġ. Mhux tagħti kuraġġ lilek biss, imma anke lili u l-kull min qed jarana. Oh yeah! Mela Truthy, Ġesu għalinna dawn l-istejjer biex jurina kemm Alla jħobbna biex ma naqtawx qalbna. Rajtu li r-raj kemm kien iħobbhom kollha ndaqs in-naċ u meta ntilfet waħda ma qadx joqgħod jgħid u iva is-sondi 99 l-oħra billi nitlef waħda. X'għamel? Mari fit-tixa ara kemm iħobbna. In-naċ għatta parsi aħna. In-naġa ntilfet. Taf xi ġifieri hux? Meta aħna nibdew għaddejjin minn affarijiet taqtih il-qalb. Jew ma mmorrux tajjeb fl-eżamijiet. Jew ma nifhmux qed jgħidulna l-ġenituri. Jew ma nifhmux lil sħabna. U nintilfu, nibdew naraw kollox ikraħ. Nibdew naqtaw qalbna. Imma x'għamel ir-raj? Telaq kollox u mari fitxa. U meta saba, ara kemm feraħ u qabeż, refaħħa fuq spallejh u ħada lura mal-oħrajn. Hekk aħna rridu nkunu ma naqtawx qalbna għax nafu li hemm xi ħadd li jħobbna b'imħabba tal-ġenn. Kemm inħobba dejn il-parabola. Melissa Truthy, wasal il-ħin illi nispjegalek xi ġifieri Be the Spark. Mela, ħanaraw dan il-film flimkien.
could be giants, bigger than the walls that hide us, breaking all the laws of science, looking at a sea of diamonds. If we could be giants. Oh, we could be giants. Wow, wow, wow! Kem fimta? Thank you li ħadd paċenzja bija u spjegajt li dak li ma kontx qed nifhem. Di! Spark! Mela l-kelma hope tiġi wkoll. Helping other people everywhere. Ara, qed nara l-professor Xer, naħseb ħajamlu xi esperiment. Ara jen noqogħdu narawhom. Hemm Roby u l-ħbib tiegħu u l-ħbib tiegħi. U ġimmet li l-kelb ukoll, yes, xi pjaċir. Dak, taf kemm iħobb jitgħallemux. Jidher li jħobb jitgħallem u jidher li jħobb jisma' wkoll. Is-soqgħod kwieta, ħalli naraw x'ħajamlu. U mbagħad ngħidulhom baj. Smajt ismi! Sewwa smajt ismek, bdew isemmuk Roby, bdew jgħidu kemm kont bravu. Issa Roby joqgħod attent għal dak li qed nagħmel ħalli tibqa' bravu. Bħal Nanna Buzz, bħal Ranġo u bħal Matli, ara kemm jaf joqgħod jisma' u joqgħod bravu. Illum ħanamlu esperiment biex niftakru fil-ferħ li tana Ġesu. U l-ferħ irid ikun bħal riżultat ta' dan l-esperiment. Jiġifieri, il-fer irid ikun li jidher fina? Yeah! Ibda ħanaraħ. Tlaqna ħanibdew. Matli. 5, 4, 3, 2, 1. Tlaqna. Bħalma qalet Professor Xer li l-ferħ irid ikun bħal dak li għandna kif rajna. Overflowing with joy! Yeah! Bye! Alla mhux biss itik il-ferħ, imma li tfur bil-ferħ. Araw tfal, kemm argumentaw Ranġo u Roby fuq il-marshmallows. Ux, ara daqsxejn, ħanamlu dan il-magic u ħanifmu aħjar. Għal min jittama. Jaslu għalih affarijiet aħjar. Il-marshmallows se tarawhom tfal. Kemm argumentaw fuqhom tiftakru? Jozi. Naraw xinu ġej. Marshmallows, min kilhom li l-marshmallows, se ġiġ ġesulqolhom. Kemm ħadd gost nitgħallem. M'hawnx għalik Truthy, irridu niftakru li rridu nkunu qalb kbira. Inħobbu kemm nifilħu, nitalmu nistennew, ma naqtaw qalbna qatt, ngħinu lill-oħrajn kif dejjem konna aħna l-Maltin. Ftakru fil-Maltin li laqgħu il-San Pawl meta ġi Malta, li kienu laqgħuh biħlewwa li ma bħala. Melejja u nibqgħu sbieħ f'qalbna u nagħlqu bil-kliem tal-Papa Franġisku li lilna l-Maltin ħobna, tant iħobna li jiġi jżurna. Do not be afraid, have faith, the Lord will not abandon you. La tibżax, afda falla, u hu ma jinsik qatt u jkun dejjem miegħek. Bye tfal, kunu mberkin, narawkom! Bye! Bye!
get up, turn around, jump around. Everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise his name. Let's clap our hands. Let's dance around. Let's stomp our feet and sing out loud. We gotta get up, turn around, jump around. Everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise his name. We gotta get up, turn around, jump around. Everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise his name. Let's clap our hands. Let's dance around. Let's stomp our feet. Let's sing out loud. Let's sing. We gotta get up, turn around, jump around. Everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise his name. We gotta get up, turn around, jump around.